көрерменler, bugün biz meymanğa Mayaka özüstün okmuşlu Moldo Makeni çakırmakçıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Sağlamaz. Bizi bugün atayın uşağa çakırganımыздın sebebi şu bir neçe surolar menen gayrılsak mı dep atabız. Gayrı. Eng birinci suro. Negizi uşul adam balaсын ne sebepten jaratkan деген суроо пайда болот. Kuday Taala har bir insanды jaratkanda biröөгө akarat kılbasın dep jaratkan. Akaratыңыз кандай? Biröөгө жамандык кылбай, uğurluk kılbay, biröөнүкүн урдабай жалган сүйлөбөсүн dep айткан экен Kuday Taala. Рахмат. Анда экинчи суроого кайрылсак. Экинчи суроо мына азыр өзүңүз билесиз, орозонун убагы болуп атат. Ушул убакта орозонун кандай туура кармаш керек? Туура жолун бир аз түшүндүрүп берсеңиз. Orozonun tuğra yolu bul gengeş bere durgan bolsok, her bir adamdın kanındağı yürüp durgan halisliğin degen var. Balırça, uşul kan tamırga tolgon sayın bayağı kanın yürüyüşü kısılattaki adamda davleniya, yürek uğurlar payda olur. Oşol oradan sırtkarı olsun dep Kuday Taalamdağı eseptep durup orozo günlerini çıkargan. İnşallah. Bu günleri biröөнүн ayarlı büyüsü var, ayallarga barışka da mümkün emes. Ayrıkça bulsağa tiyişeli. Жокторгочу. Yok. Sadarın ala, balday söyleme. Эми сурап койдум да, кечирип коесуң. Анан битир жагы кандай болуп атат эми? Bitir jağı, opşu jağынан alganda 4 somdan төлөйт orozo bitirge. Al emi göңүлүнөн çıkargan adamga gana beriş gerek, özü alıp barıp göңүлүнөн çıkarıp. Al emi orozo bitir surap bargan adamga bir tıyında berбеш gerek. Ушул жагын жакшы айтып койдуңуз. Анан дагы бир мындай Кытайдын философиясы боюнча устат ушул өзүнүн окуучусун 3 жыл аркасынан ээрчитип жүрүп, өзүнүн билгендерин үйрөтүп, анан кийин илимди үйрөтө баштайт экен. Бизде болсо мындай бир макал бар. Молдонун кылганын кыл, айтканын кыл, кылганын кылба дейт. Ушуга кандай дейсиз? Molda aytat, jakşı molda var, jaman molda var. Andan başka sıra ver ha. Жок, муну сураганын себеби жана шариатта көп аял алууга кандай жол береби дегенди билип алайын деп атпайм. Kolundan gelse 240 ayal al. Bagalsan. Bagalmasan Kudayım aytkan kolunu kısıp jür degen. Анда сиз 7 аялыңызды багып аткан экенсиз. Kaç 7 ayal? Сиздин 7 аялыңыз бар. Şunday sıranı beri hep kadarına ara. Кечирип коесуздар. Ушуну менен биздин Молдо Маке менен болгон маегибизди аяктайбыз. Hurmatlı tuğanlar, efirde Bişkek'ten söyleyemiz. Bişkek'ten söylemegende kaydan söylemek gerek. Bişkek'ten ile söyleyemiz. Hurmatlı tuğanlar, hazır programma okulup bitkendeyin 19 saat 10 minütte böbük. Enendiki da, atandiki da senin jomoğun attı balдар için beriyim. Aleniz 20 saat 15 minütte Moskva görüştük. Eğer de Moskva görüşetmese men görüşetem. 21 saat 30 minütte sizler Iskölö oblastının Jetegüz royundagı Üçemçek sapkozunun asıl tukum bukaları menen tanışasızlar. Alemi hurmatlı tuğanlar, hazır sizler Akçüç barının açılığı azeminde köğül oturasızlar. Oşol Akçüç barının direktörü Kavulbek Börübayev'di sizlerden nazarınızlarga çakırabız. Salamat, жақсы var. Aytыңызчы, Кавулбек мырза, ушул барды качан ачамын деп максат койдуңуз эле? О шашлык сатып жүргөндө эле. Ал эми эстрадалык ансамбльди кайдан топтодуңуз? Бул музыканттарда
Şaşlıklı koşo satışçı. Ne sebepten bardın atın Akçüç dep koydunuz? Oşol şaşlık satıp жүргөндө soğukta köp çüçkürçü elek. Oşol sebepten Akçüç koygamın. Emi köçödö kim çüçkürse ele barınız eske düşöt eken da. Ova. Sizdin bardı kanda kıyınçılık menen özdeştirgönüңüzdü sezdim. Çüçkürüp, ışkırıp жүрüp ayabay kıyınçılıkta açkan turbaysız mı? Toptoңuz bütelek. En bışkırganı, çüçkürgönü siz üçün direktör şaylaşkan turbaybı. Ova. Oşol sizdi bardı açkanыңızga baylanıştуу sizge arnap Meder Kadırşaевдин atkarısında ır.